U organizaciji udruge RTL pomaže djeci i Cedevite ovog je vikenda na zagrebačkom Bundeku održan turnir u pikulanju. Omiljena i zaboravljena razonoda brojnih generacija vratila je i košarkašku ekipu Cedevite 20 godina unazad. Staklene kuglice ponovno su hit. Uvijek se lijepo tog prisjetio, baš mi je drago kad vidim ovu djecu da se pikalo odmah se vratim ja u djetinjstvo. I sigurno da je dobra stvar da ih se malo odmakne, kao što se već rekli, od kompjutera, onih silnih Facebooka. Bez veze im se oči omaraju, a nemaju ništa od toga. Ne samo pikula, nego raznih drugih igara što smo se igrali na ulici kao djeca. Mislim, sad toga više nema i stvarno je super što je ovako nešto organizirano, da dođe, da se malo podsjetimo. Zamijeniti veliku narančastu s ovim malenim porculankama i sunčanicama ovoj ekipi nije nikakav problem. Ljubav prema sportu prenose i na nove generacije. Ne treba djecu siliti na ništa, ali sigurno treba što više ovakvih stvari organizirati, da se djeca pokrenu i jer stvarno to je veliki problem kod nas. Svakako bi se trebalo baviti neki sport, čisto onako radi neke rekreacija i šteta je to da prije kad se djeca igra na ulici sigurno je bio taj manji problem, bilo je puno više movinga. Movinga nije nedostajalo, stariji su se vratili u mladost, a klinci naučili novu igru, bez tipkovnice i bez monitora.